jalo sopa-sopa nagu doon si jalo sopa-sopa nagu karhinte di parang ngamin di westik yon jong matok pagirya pangorasa di hamin na sa luhuk na yan ako marhita ima di hamin na yan ako namin totong ko di rin milohan namin like ku so dia di hadal mau di hamin di nahorak siko dua anak na si dua anak hamang irot amat adewata ang dia marhite di pumato di pudian di otoko dirama ya tok dua anak na si dua anak dua bor na si dua bor madudura janami akan sumarha sahot tangi mato amat adewata marhite tangyang ta dua tangyang ko amat adewata di batu dua tuat tamatok sirap kaputok dina naulo gawe naulo horas tuak katik ngomong marhite ima lumongan di laikku nama kebeluhon juga tokol dia tuat tama di holai gecang numu di tabai tuhat tama di ho tiuri roha jala totongko di raji murohakku lai songo dia di hasidon ni persirangan di perdagangan saya bermah laikku martang yang nagomos maho asa totong disubul itu hatta akarohan yang anak omong lau menungguli laik tidak ketiting itu mulai saya cuma topan baik mamang mulai las badu mau coba asa baru mulai gawe ngono ni aku nak pernah buat bakat sabi-sabi las disima hupasatami ulos tu akayan ako namin gaya mawang na hupatusin
kami sa luhod na yanakon mo di parbuin ni tangyang ninatulang niya. Mangulus ibadah may itong dihami sa luhod na pariyanakon mo. Ilokrohan namin niya tulang ng Roma hami. Naing manopa-nopa rajay, banay marohan ni rajay, dilok na dua-dua, kaksudatin na buron naksusakot jadi baliya. Kaksudatin ang Roma sopa hula-hula, nakpesi patukaw ni tangan na susadiya. Banay marohan, bain damang naho partusi. Dula ngayon, ginaya may tuta-tuta. Dia kahatapasu, na hupasatang sa duho na. Buwan ng mga yang ng hok marto nga ni Jay. Matuto raja kami. Jadi suak-suak nito. Dihita. Raja nito nga sa huta. Raja nito nga sa ulaw. Raja ni pariban ng ale-ale namin. Tarlumuwi ma. Dihamuna sa luhod na raja ni hula-hula namin. Dihata na uli ni hatapasu. Naok pinasaat muna tuhami. Bona hasuhuton. Asa gohan nami masong pandohan ni nagwa-tuha. Asa harbangang madalat tuhuta. Balatuk mayatong dalat tujawu. Hata na uli hatapasu. Naok pinasaat muna sa luhod na amat na raja. Inanta soribada. Apon nami may takas marto nga ni jawu. Asa paduhan yun nami mapandohan nami. Asa turtu may naduhur. Iyo may nalodi. Hata na uli hatapaso ng pinasaat muna sa luhod na. Sayo ng mamuba. Sayo ng mamo. Sisidok po di kami. Akraja nami.
kinahu multiulian hungatan bahay malak sikudulas pada do asata. Acara huria bahwa niyo putan gawi toparan niyo pupanti asa saha mahita ima tuna manggopuli manang dodo tua merhalia mahita merhalia sima godang mula-mula sisima godang liat-liat las kisima hasahatan dos tio-tio bedama.
goar ni bata ama, doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni tot di parbadian na tumapalangit doh tanoon. Amen. Nung natarbod ni hamatian tu bagasan hamonangan, jo hamatian di dia sorok ni, jo naroko di dia hamonangan ni, alai dosa ido sorok ni hamatian. Di bagian ini maulia timarohata tu debata na mangalehon hamonangan tu kita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martanya kita ale Tuhan debata amanami na di banwa kijang naso marmula naso marujung doko ay naso olosuda doak kataonmu Kalahatog do hamilaho salpu siyan asiyanganon. Songoninang dongan nanion. Naong kinaumi tuari nasora sudai. Nung masalpu sudeng guluna di tanoon. Jalan nung nga ditinggal kon sa luhut alta naolo burki. Say paingot mahami taringot tu hasusuda ni bohal nami. Asa hubas kami lako masuk tuinganan na pinaradim. Dala asa unak tarsonggot kami moloroho maju kami. Say pahot maha porsyon nami tuko. Asa marhiras miroha kami maninggalhon inganan pardangulanon. Aku ni apuli maroha ni namarsak bison. Ima akka dongan ni inanami naung jinumon akka todong na akka ale-ale na roni sude akka nasol hot wibana asa unang madele na sida ala ni si tao nonon say taiti jelato kumarokan ni kamion tuko asa lambalungon roha nami diinganan nasonang di labungmu alam ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nabi amin. sa bukid ng ipedang medyo kurohani di bataki.
Tuhan itu hatta Yesus Kristus cuma nama dongani hamu. Amin. Tininggalkan ni inang nasa hormatuai inang opusanti baru 5 juta. Manang 3 menit nari pataruot tama inang nataha holongyon tuinganan parsatok kinani alani tatangihom majolo hata itu hatta mangapoi hita doh paradero hatta manaksari hari paju ni Tuhani tuhita manadikon ngolu parsatok kinana hata ni Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 25 sahat 26 sanganan di dok audo hageodot hanguluan nina Tuhan Yesus nama ngolu do ganuk na porsia diau ati pemati iba dalarang mate be iba na rodi sa liling ima sahatna padlohan ni Tuhan Yesus lupang ni ngolu nataadu asak ni roha di luas debata do patah sahih harukion dia ke nomor 33 songgot ni roha songgot nama satadupi di Benwain banjir bandang di Tulung provinsi di Sumatera tahilalado pangetak buah nagabe persoalan buah do hita taga dingolu persatok kinanot di bagasan hapor siaw na mangulu do hita di Tuhan Yesus Kristus takas manang mangulu hita manggulmit sumubak na mardelet-delen alay takya mangudahul lo menurut bata Holland dirajai Portivion rap tadi konon ni nama ngolu di bagasa Tuhan dohot aka dongan namian dirajai Portivion hamatian parsatok kinani alay dia do parasingan na dia karena haporsia di Tuhan Yesus Kristus dia karena makamuluhon hatan dewata dia ke keluarga na patuluhon holong rohana tu Tuhan Yesus songoning Marianako mar suami istri toktong hot di bagasan haporsia tu Tuhan Yesus dado pipe hamatia berdagingonon alai hanguluan mamanoktong nau pinaradi ni Tuhan Yesus na pasti nunga di lehon tuhita songoni dora diaman kepusantin na beban dung marumah tangga amang dohot inang na tuwa-tuway naik patarot tatuinga na partatok kinani pasti menghadapi problem perbedaan pendapat bertukar pikiran songoni akka parsahiton hanggaluton songoni problem di akka parianak konon di masa pertumbuhan perkembangan nasida nang dung sahat tercapai marhasohotan anak saluhurna marhasohotan boru saluhurna alai toktong di bagasan pemuluyon tutuhani hamuna dua songoni nang pahopu jakka pertumbuhan nabi tatap pamuida hamu angang na tua-tua nasa liling naon adong dengan nomor tukar pikiran curhat waing pola Tuhan Yesus nama alai perlu pamuna manang narap pamula mucedok na tua-tua tu pangaratoan manang na tinggal di luar ton hata nalabok go sude siap parumain na
nang sian helana siap buruna siranak kon sehat doh amang sehat doh hamu amang hatana labok ya dong karena bulda numuna kelas rohana secara materi nomor 2 di hatana labok amang kepusan tiduri dak saya terbaik sama dia kepedulian di inang taga dinguluna mengaku pihamu maka tay dohot kamu tak saya terbaik dus sian anak kamu sian baru lumabi siap parumain margogo maamang manangyakon asamon debata manami marhide nami Yesus Kristus Tuhan mauliate puji-pujian kepada amin berupa na mga luas kami manangihon na mga luas kami markaki pason padu-padu pulau saur madua ni inanami opo santi o gursuan ale Tuhan di bagasan gogo na siyang homa amanami opo santi dulion mengayomi misuli po parana di bagasan akatingkat pertumbuhan intelektual na maragami lobi tumimpo ale Tuhan pasu-pasung dayon ni anak konna parumain na kelana buruna di panading ni inanami na sa urmatwe pasu-pasu yak kapargelengon sa luna tubisuk na tubistar na panaik konsulit yanak kanatoras na leon sabab ni roha tiur ni pikiran gogo na siyan hui ti amanami opo santi dulion margogo gabi pingayong pamuday pemarsatu manugunugu haporsiyaw ni sudepo parana atau Tuhan acara demi acara na yung ulaw tu ulaw Yesus Kristus Tuhan na saya jalo mga amen No asau asalau tu Jesusu tinada. Asadila pun na au asadila keluarga tinadikon ni ina karumadon ikhlas marohata unang beta tiyo patangon di pasupatu telah diramoti Tuhan di bata maho lau luar do lawongot oleh nyandro di saliling-liling amin. Mari kita sebutkan di nomor 105. Holong-holong kami di batang holong-holong.
Bing. Ya, tangan. Ya. Awas, sebetulnya turunan ke pinggir ruang. Kaki. Ya. Ronaldo. Dua sana. Dan tutu dari mana dari sana? Tanda buat isahala jol. Surat. Awas sebetulnya udah. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan. Terus. Oke. Hidup. Mamodo mohona martuai na maradian sian ulaun. Nani ulamu di hajol maun jalan namang hotu sebut. Ale Siti Nurhaida gelar Opu Santi Boru Borsimadutak siatano do permulan dagingmu mulai mai gabetano alai Tuhan debata nama no pahodu Tuhan Yesus Kristus na pelu akon ko sia dosa dohoto di perbadia nama joho Tuhan ngeluan na sora suda ima mangaramoti orbu ni bakempai maro hari parpu martua doakan amate marhite Tuhani olat nyon olonin na todi asa maradian na sida siya nakaulaw na ay na mangihutu na sida do aka naniula na sida martanya kita alay Tuhan debata ama namin na dibuyan wakijang horo debata na puna hami rodi sudengolu nami sa ilekon mahiras ni roha di kami asa marlas ni roha kami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sa hatutangamu matodi nami do daging nami asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami sa ilekon todi mi manugunugu kami asa diramoti kami malah hubolus kami rura nilinggoman ni hamatiani asi maroham say pamasuk mahami sogo Tuhan sonangan na sundenggani amen pinasatu keluarga Madabutano pardon. Masay, ina. Rong dape amang inang. Do muse pamata konsian tanomano. Suang mangolu pahenon ni Tuhanku, haleluya, haleluya. Hallelujah.
Dia manangin na di yang sa binabadia maguan. Sa ronga rajom. Sa sao mano maniroham di bawah tungong songon na di banagidya. Leo matuhami sa darion hangun uat siapa. Saya sama sanami tungong panisanami. Di dosa luan na magdosa Tuhan. Unang kami tugiyo tu pangunjunan. Balua mahami siapa ngaku. Ay horo na punahara jao. Dohot hagugu. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. Asinirokan itu hatta Yesus Kristus. Dohot holong nirohan dewata mata. Doho persoaran itu di perbadia mana madongani hamu. Olah nyondro di sa liling na. Amin. 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 Mari kita buka den. Kosong kamu belajar tanggal 25 nak. Itu masih mertibin nak. Itu dia. Jadi hari mati tanggal 25. Liling ni. Itu waktu. Tanggal 25. Tanggal 25. Tanggal 7 bila mati hari tak kelewat kalau mati itu mati. Ini ibu ini. Wih mati. Ini wih cakawan. Sesuatu tanggal dulu pak begitu lipi. Tanggal dulu begitu lari. Ini gini apa nama sini? Ini begitu pembuat. Mahita lamar doa tu. Terjolo mahita lamar doa tu. Nunga ngasih pita popara ni amuna upu panti. Doa kapanya rata. Jojo di masuk tadi hita opar dia putar ugan. Amak pada nami. Anak Majalo. Berbibir mahami. Sian seluhutna nama kaolong yami. Baik damang nau partisi.
Suak songonima dihamuna sa luhut na raja ni doat nami, raja ni ale-ale nami, raja ni pariban nami sa luhut na. Tarlumuwi ma dirajai hula-hula nami. Ditaringot di parbuin ang pinasaat muna. Dohok di panumpahiyon na pinasaat muna tuhami muna ang suhuton. Asa buhat nami masong padohan ni na tua-tua. Asa lakkan niya obalo may uli may betiyang ni salihan. Asa horos mahami sa luhut na bona niya suhuton na madyalo. Tugad na madiha muna sa luhut na mga layan. Sidok po di hamis yan bona